megalayapost.news. Kakenhun SDRF Assam kalhaban penenkam nagaling Malaysia we kikna school bat kipai ba kibala sakut haga jingsle jerban dawadena kada jinjur slap hakini kisngi kibala pensle ya kete kusrok ba peniso na Assam semeglia baru na Assam sya oparasam kane gaji syakta jong kane gaji sli jerban kabudon hakibenta flyover kade hadin ba jinjur slap hakini ki arsngi kala pensle kusrok hadu bala syakta kinolit dewan ikna school kipai ba bat kentup ru kinong syuntukan bun ki kelipai baru gila sakut haga jinsli kabala syirkei bat banerap dia kitu ki basakut haga jinsli kakenhun SDRF na Assam kalhapan penkam dakiling Malaysia we kitu ki basakut haga tege jinsli kita buat harus di dina. Wih, itu aku. megalayapost.news.